Dobro, ono što je nekako obeležilo kraj prošle i početak ove godine, to je preregistracija stranaka. Vi se niste preregistrovali, a šta je posledica neuspeha vaše preregistracije? Evo, nije se preregistrovala ni jedna komunistička partija. I ja mogu sada da kažem, sram nas bilo, nas, komuniste, ili da malo preciznije kažem, čelnike komunističkih partija. Naša partija je još od maja meseca 2009. godine, dakle u pravom trenutku, nudila i molila i predlagala saradnju u cilju zajedničkog ulaska, ujedinjenog ulaska u proces preregistracije, jer smo slutili da ovako razbijeni nećemo uspeti. 10.000 potpisa je trebalo. Trebalo je skupiti 10.000 potpisa, a i to u uslovima totalne medijske blokade komunista, satanizacije komunista, antikomunističke propagande. Mi smo siromašni, mi nemamo sredstava, ne možemo mi, nismo mi mogli probiti medijsku blokadu, ponešto se tu mora i platiti, jeli? Nismo uspeli zbog toga što nismo bili jedinstveni. Tvrdim da smo bili jedinstveni, garantovano bi se preregistrovali. I onda bi bio nama otvoren put da uđemo u parlamentarnu borbu, da uđemo u parlament. Ne mi komunisti, da uđu u parlament predstavnici ugroženih slojeva društva, da sami sebe predstavljaju, a ne da ih predstavljaju. Gospodin Mandiću, kakva je situacija uopšte, imate li podatak u opštini Lazarevac konkretno? Da, imam podatke, da vam kažem, ja sam cijelo ovo vreme, ne od početka 90-ih, ali sam se uključio negdje tamo 5-6 godina kasnije. Tako da smo formirali, imamo opštinsku organizaciju komunista, odavno, neprekidno, imamo rukovodstva koja se menjaju na svake 2 ili zavisi koliko godina. Imamo određene aktiviste koji rade normalno po programu kakav smo i usvojili to. Međutim, mogu da vam kažem da zbog nedostatka prostorija, mi smo nekad imali komitet, taj opštinski komitet koji je rađen od novca i od komunista i od radnika. Mi taj komitet više nemamo te prostorije, nemamo gde sa ljudima da iz naših kuća mi telefonom se obaveštavamo i kod skupljanja potpisa i kod izlaska. Znači, te naše aktivnosti su ograničene i nismo imali pristupa toliko kao ovo večeras. Ja se stvarno zahvaljujem vama, vašoj televiziji, sigurno će i naši komunisti i ostalo. Imali smo problema sa prostorijama, ali ne mogu da kažem da smo uvijek imali problema sa prostorijama, imali smo problema i sa nama. Zato što imamo mali broj aktivista, ima nekog straha od mlađih ljudi koji rade po preduzećima da se javno eksponiraju. Da. Obično mi stariji nema šta da žrtvujemo, nema šta da izgubimo, u stvari mi služimo za to da sačuvamo neki teren i verujemo da će mladi ljudi doći, da će generacija mladih ljudi izbaciti svog vođu, prihvatiti ove ideje i sve to. Ovde malo me zbunjuje, ako to mogu da kažem, kao aktivisti, obzirom da imamo tu organizaciju komunista, dolazak drugova Branka Loze, koji je član naše partije Komunisti Srbije, koji je dao potpis za preregistraciju. Njegova pojava ne samo u opštini Lazarevac, nego pojava i u nekim drugim opštinama. Na primjer, to je toliko čudno da dođe u Lazarevac, da želi da okupi, da stvori partiju, a ne obraća se komunistima u Lazarevcu, nego poziva neke ljude, ja ne znam da su dobri ili loši, ili da li zanimaju sve to, ali želi da pravi neku organizaciju paralelnu sa ovom. To je samo šteta i za sve nas, ako budemo to nastavili svud da pravimo svaki svoju, i nije to dobro. Tako da, ali bez obzira na sve, mi smo za preregistraciju skupili za kratko vreme 66 potpisa. To je vrlo malo koliko mi možemo da skupimo. Mi nemamo osnovne organizacije po mestima, nemamo... Hoćete li raditi na tom? Da, pa mi ćemo raditi sigurno na tome. Ali radit ćemo sad mnogo ozbiljnije zato što znamo koji su ti ljudi koji ometaju taj proces.
Vrlo je čudna pojava u vremenu kad smo počeli da skupljamo potpise za preregistraciju, kad je bilo mnogo važna pojava druga Joške, mislim da to nije mudra njegova odluka da krene on u stvaranje neke nove partije, pogotovo ako je na našem kongresu ujedinjenja rekao, ne na našem, nego i on je bio prisutan, ko ne došao na ovaj kongres, on je, ne znam, i tako dalje. Znači, bolje je bilo da smo svi zajedno to skupljali, evo, on skuplja potpise, pojavljuju se drugi, treći. Branko Lozo dobro zna situaciju i treba je da se vrati.